Usizomfana indoda eNigeria izomthelela umflawas umphansi ayajwayela umsebenzi January kuze kube abafisa ukuvela kwa emsebenzini manje yes nani kakhulu abese baqedile 350 skip ithini ngeke ilonto yokuqala ngikhokhela ubani yabasisros angifuni ukungasho mina wesisros ukuthi yabona mina ungixolele shem ngenzanga ngamabomu sengichamile awubaleke usofa wami ngitshela njalo lento kuyayithanda lento yazi usofa wodwa ukuthi uzamalini yazi ukuthi ukhanyiswa yini yazi ukuthi ukhanyiswa yini umixile isafanele ke bengithi ngiyasukuma what usofa wami ngithi hambani anizuzodakwa wasengikhabele uyazi ukuthi neside i-cocktail echambisanayo kodwa usinika amaphapazi Wena wenza wadayisa kamaphapazi msalweni awuthandi makuwadayisa ngithi hambani imake sisiros sengizobuza lokhu ngishintshe ekhaya bengithi mina kodwa ngibona ukuthi singahambi ngcono kuze kume lo comfortable lelo sofa singalala ngithi Please subscribe to my YouTube channel for more videos. Subscription is free. Mahala.